uyabo ithatha lento Yeah. ngeke ngabheka icover yakhona ngithi mangibheka lapha ngabona nje isigubhu sihleli lapha phela lento eyigubhu itrend kakhulu nayo kuthi uhamba uthatha isigubhu isigubhu siyasebenza sifaka imali abanye bathi isigubhu samagundwane phela yathathwa ngempela lento Chris ngempela yathathwa yabo hayi ukuthi mhlawumbe kanjani yathathwa vele lokho kuyinto vele khona kuyaziwa yathathwa nje mnyovu imali sinayo phela kuyaziwa lokho bafethu nezwela ukuthi phela lokho hayi ukuthi kahle lento kumele ngicacise nomnene ukuthi ngangadlali mina vele angisho into okuyiyona ukuthi ngangingazi ukuthi ngizothi mangabe ngisho gcina sekuqhamuka ongenankinga nokuveza inyoka yakhe isigubhu sakhe kwatrendwa kakhulu phela lokho ngishonga futhi ukuthi akuthathwe ini yimi wazi ukuthi mina ngayathatha futhi angayeke ngudalulwa lokho kodwa khona ikhona into eyathathwa la kuthini njengoba usibona ngoba nicwebezela nje nikhazimula ngoba sinjena sasingenjeni khona usaze kudala uyasho ukuthi hayi yathathwa ngempela crazy yini